prvaka, Atletico Madrid, Portsmouth. Lopta se dodaje, u središnjici je igre, ide polagano, ne ide. Koji dodaje za zidu. Zida opet nešto vješto sprema, ali oblak je veliki, širok, da će kiša. Ajmo Makar. Makar je zver u obrani, jebate. Je? Je, pogledaj. Teško je kad zaobići čovjeka s puškom. Jebi ga. Brži od njih, viši je s puškom. Ali zato Maloševac dodaje Hrge. Sve kreće od Hrge. Sve vam kreće uglavnom od Hrge. Hrga je piramida od koje se sve kreće. Da li će lopta ići u sredinu, lijevo ili desno, Hrga će vam reći. Opa, ovo može... Ajde Makar, slomi mu nogu offside, da vidlo se iz aviona jedno. Maloševac do Canjoge. Canjoga misli da će dodat Hrgi, neće. Kako to? Nikola s loptom. Nikola do Štefa, ovo je dobra dodavanja. Dobra dodavanja, da. I Nikola sada driblja. Nikola, šta će on? Nikola neku ludu foricu i nešto napravio. Stvarno svaka mu čast. Dobro foricu on izvježbao, ali nije ništa napravio. Šehić. O, vodimo! Da li je to moguće? Liga prvaka, osjećate ljudi kako... Krv u žilama na gori, kakav gol, 33. minuta, da li je moguće? Vi već slavimo, Sožer gori, šta je ovo? Maloševac, Hrga, moraš ti to, za kaj ti je Bog dal noge, nek da mu slomiš. Pa ovo je njemu slomu noge. Tako je. Dobre presude, svaka čast pohvala sucu, stvarno je. Poštenjak pravi ono. Zida, još uvijek Zida nepotrebno se kotrlja. Zida, to ide daje Hrgi, Hrga nabacuje golmanu. Zida, atraktivno. Ide to Hrga hmeni normalno. Pustite me da komentiram. Nemojte mi loptu dodavati. Ide Rambo, to sam ja. To sam ja. Nikola, ništa opet. Maloševac dodaje loptu, nemoj radit fore, nije potrebno, dodaj prijatelj, ne igraš sam. Pa ljudi će otići u slačionicu, neće više htjeti. Maloševac još trči! Maloševac je uporan momak i Maloševac ide do gola. Gubi loptu. Ali nije izgubio loptu. I kraj. Polovreme. Polovreme dok je odlo prečešni Koji kurac. I imaš različite questove koje moraš obaviti. Pojedi travu na ovom 10 metri kvadratnih. Da, to imaš. I imaš dosta stvari. Posjeri se susedu. I dosta stvari koje moraš raditi na igrici, ali mi tu promoviramo i u sred promocije gol pao. Tko ide? Bahat, ne ide Bahat, Petrović. To multinacionalna. Ne ide ipak Petrović, ide Bahat ipak. A taj bi se kurču prević. Ide izmjena. To prognozirao rezultat 14-3. Da. Za vas koji ne znate, to je to. To da na kaj se kladite na kraju. I kockaj. I ništa, lopta Lopta je okrugla, normalno. 80. minuta, ljudi moji, I Pepsijev znak je isto okrugla. Ću ti reći da s Pepsi bocom u biti igraju. Tak sam nekaj ciljao. Atletikov igrač je to zaslužio. I vrijeme je stalo. Ali 110. minuta je zato puno brža.
Prešla koča, ali u 3 dodavanja. 5 sekundi. I Šehić do mene, ja šta ću napraviti, okrećem sve i ja idem. Kud idem? Kud idem? Ne idem nikud. Bahat, možeš ti to. Bahat, jao. Jao, brate mili. Drugi žuti za Bahata i crveni. Glavno da si mene zvali. Nikola do Šehića, 113. minuta. Ovo je panika se zove. Ko se zove tako? 15. minuta, napadaju nas naši redovi, razdrmani zbog 2 crvena kartona. Još Kolarić, ništa, brate, to nije Kolarić bio, ali Kolarić je pored bio. 115. minuta, Canjuga vodi loptu, ko da ima vremena. 116. minuta, Hrga se zajebava. Da vidimo poredak naših pucača, prvi će pucati Maloševac. Krenuli su, oni prvi put u Canjuga na vratima i primio je gol. Oblak me zabrinjava. I promašaj. Promašaj ti ova brana. Ali zato će to i Canjuga napraviti. Kako ste to znali? Pogodil sam. I promašaj. Kak pucaš uporno u ljevi kut? Ali dobro, nije to sve, jer Canjuga možda može obraniti. Ne može. Už opet ja ovo pucam? Ne, pucam desno i ovaj opet brani. I sada Canjuga ovo mora obraniti, inače je panika velika nastaje u našim redovima. Ljudi moji, on to brani. Ali evo prokleti Oblak, nikomu ne može zabiti, jebeni gol, ide Andrej, majko Isusova. Izgubili smo na penale. Poštovani gledatelji, crknite.